He pōnei, kua amanaki e whakatuwhono ke whawhua te amatako takitaki statutory boards. Mo tau manatu nā kaiwhiawhia he tahamatua ke he aonga tukolunga Niue ke tamahani e ke whakakelea. Whaalawhalahi atu, ko au ko Los Angeles ne holo, mai hane atu tūlu tau wala tala tutupu ke lata ia mai a whiawhinei. Whakamua, ko kisia mai he tau kumikumianga he wha he tau puka maale ke tau manatu whakakise hanga o ia ke he tau hikianga ne wha he tuhi whakawe. Tokolonga kua nā kotalia moe o moe ke hikianga he ngoa he palemia pia foki ke he whakalulahianga he tau numela i ki pule he whono ka peneta mai he wha ke he ono. Ka ko kisia e ke he kehe he tau manatu kua nā kotalia he tokolonga ke he whakalulahi he tau whono ke pule mai he tūru ke he wha e tau pihia foki e tau hikianga mata hingoa o fisa si vitupe ha New Zealand. Hane I whaulu e tau walatala ia. Mai he tau kumikumianga ko kisia e tokolonga ne ko manako ke hiki mai hingoa he palemia ke Prime Minister whakapelitania po ke alanga waka ne mua. Ko e anong fulmahiwe pasene hanei. Ko kisia foki hili mo fulmatahe pasene he tau tangata ne ko whakakisi halo tola o moianga ke whakalaula he numela I kipule ke kapeneta mai he toko wha ke he toko ono. Kaina kai tatai lahi o moianga he tau tangata mai whakalaula anga he tau he whono kipule mai he tolu ke he whae tau. Limunga fulmatahe pasene ne na kaitalia. Ko kisia foki e takolanga ne na kaitalia ke utakehe mata hingoa ofisa si vitupe ha New Zealand ha kua na kai maama lahi e kakano ne ko pia ai mai kua manako whakailoanga laulahi ke hikianga nei. Muitua ke he tohi whakawe, ke he tau puhalanga hua, ke he tau hikianga, koe hangwhulma tōle whahi tau puka ose tō tōanga ke waki, ke tātu e tau tangata tō liwaki atu ke he whono ki pule, ke tau tōanga ke tō luaki. Koe mga huia fōki ko lata ke tātu e tau whakatuwhono whakalatalata nei, ke tau se he halo tōlo a whiwhilianga ke tau vili, koe tau lia na kai e tau tangata ke tau manako nei. Ko lata ke moa ua mai he tōlu he laulahi he puke tangata, ke tau lia ke hiki hingoa he palemia ke Prime Minister, mai tau lia ngā laulahi mai tau hikianga ne toe. Kua manaki ke whakahoko he mahina hao kuso ua whe ua whuluma wha. Sarai Mangawa, HBCN News. Ko longana mai e talaha wanga he takitaki he whahinga hua whakaako tama Mrs. Natasha Tohowaka ke he tau hokotaki mahani e ke whakelea mo te manatu ai whiawhia he ao tukulunga Niue he whaheta pua male. Ko lali alo tūlu e aonga ke tukutuku hefo e tau le kua nei ke nā kailiu whoki ke tutupu hake he āno iha. Hanei e whaulu te walatala ia. Pehe mai ia ko mai ke hangai takitaki berfa tonga hai, mai takitaki whaianga si tani vea ke takitaki e tau hokotaki nei, muitua mai he tau whakaweanga mai tau whakatokatokaanga he aonga tokolunga. Ko kisia tonu ke he tau whakaweanga nei, na kai lata ke whai mahani e ke whakakelea po ke pulieng he aonga. Ko whakauhoho he aonga mai tau whaianga ke tau whakakoanga, ko na kai lata ke mahani e ke whakakelea ke tau whanau pia whoki mai tau whaianga. Kua kisia ke whahi tapka mole tā he tau matua he tau whanau aonga, kua whakakisi hana tau manatu nā kai whiawhia ke tau whaianga me tau whanau he aonga tokolunga, ha koe tau mahani e ke whakakelea ke hana tamwhiwhine ke hana sino me tau hea hingoa kua nā kai mitaki. Koe matua nei ko rangi ti koe pau, ne whanonga mai a ia ki Niue ke tamai hana tau whanau, ne kua whanawhanau me tutupa ki Australia, ke kisia me iloa me whakako e tau anga whakamotu pia me wangahau Niue. Mai longe BCN News, he talahau mai rangi, kua whakakise hana tau manatu nā kai whiawhia ke tau whawhonga papa social media, he whahi tapka mole, ha ko whitāni he whakakise hana tau manatu ke haonga kai nā kai whai mena kua hiki po ke kua tausi ke langmatai aki. Pehe mai e takitaki he whahinga hua whakako tama Natasha Tohowaka, kua whitāni halo tolu he tutalo me matua nei ke he tau le kua nei. Nā kai whai talia ia ke he tau whakaweanga, mo he tau whakatokotokaanga he aonga tokolunga, hangau ia ke he tau tama ne whanau he tau motu I whafo mo au mai he aonga tokolunga. Hako mena na kai fōu e tau le kua pehe nei ke he aonga tokolunga. Pehe mai e whahe whakako tama, koe mena mua halau tōru ke le veki mo I puipui e tau whanau me tau whaianga he tau loe kua nei ke na kai tutupu hake e whoki he ano iha. Pehe mai e takitaki ko Tohowaka, ko kumikumi a tau lau tōru he mga honei ke lau tōru e tau mamatua, ne ko manako ke whakangahua ki loto he komisi he aonga tokolunga nei. Na kai la whai komisi pehe nei aonga tokolunga ke maolea honga fule tau tau. Pehe mai a ia ke BCN News ko la talo tolu koe aonga ke ngā hua o loa ke le veki o whaofa mo I puipui ha tau tola tau whai aonga
tau whanau, tau tangatanga hua ki aonga. Ko lea tau lau tōlu ke tau le kua pehe nei, mai mua ke whakamale moale whakakise tau manatu ke tau puhala kua tonu mai aonga, kai na kai tuku haki ke social media. Sarai Mangawa, HPCN News. Kua mana ki e whakatuwhono hai Niue ke whakafōu e tau tangata he toko tōru e tau matakau te ki Turkey Statutory Boards, puto ia e Price Control, Tender, mo e Telecom Niue Boards. Kua lewa ni he na kai la liu whakangahua e matakau Price Control Board, ko e taha he tau matakau te ki Turkey ne kua mua atu e mahuinga he waha nei ne kua hoko ai atu tūru ki ai. Mai he taha whakailoanga whakatuwhono ni maua mai he whahita puka male, ko wina atu whakatuwhono ke he tangata he motu, ke whakakise hamtūru manako po ke tau tuhi ole, ke lata mai punga hua nei ke eke ko e taha board member. Ko ole atu ke tuku atu e tau tuhi ngā hua, taha tuhi ne whakamā mai manako hao ke ngā hua nei, mai whalu tau ngā hua whoki kua mawinga. Ko lata ke tuhi atu ke he ofisa ngā hua lang matai he palimia, me Tangaloa Morrissey, mai ke merihila atu ke ia, tangaloa.morrissey@gov.nu. Tau pā me whakau se tau tuhi ole he aho lutu ang furuma fitu a pelila, ua awhi wo furuma wha he matahala wha he mga hau whiawhi. Ko kumikumi a te whakatuwhono ke he tangata ne kua whiawhia ke ngā hua, ma mea ke ngā hua whakamakaukau mai motu ke he tau matakau te kitaki he whakatuwhono. Ka whakaosi whakalutu kia, si whiwhili he tau ikipule ka peneta e tau te kitaki fōu mai tau matakau te kitaki nei. Ko liutu ai e tau wakalele langa ua he whahita puka mata he whahita puka male he aho taha he mahina nei ha pelila. Pehe mai taha he tau ofisa ngā hua he whahinga hua whenonga ewa ko Hayden Porter ko whakalahi ua halau tūru atau numela pāsese ke he tau wakalele nei moe ko kisi ai e mua atu e toko lunga e tau numela pāsese he mangaho nei ne ko whenonga mai ki Niue kai whakatai atu mai he wha e tau kua moale ha koe tau nganga ko visong whamahiwa. Pehe mai a pota, la rianga ia ni alau tōlu ke whakatutala mai kau taha ia New Zealand ko he tūmau na kai e tau wakalele langa ua he whahe tapu ke whakaholo ki mua. Ko e tau aha wakalele ha Niue he mga hone ko e ahunga fua si pia whoki mai ahu whalaile. Mai he ofisa he tuhi kupu ke he whano ikipule he pungi he maama i Neofi ko whakailoa ai ko ikipule ko lilifu ko esa maana inu ko whanawhenonga ia he tau mga hone. Ko e mena ia ko whiwhili ai e eke pule he maanga ko alofi toke lau ko lilifu ko tutuli heka ke eke mohukui ikipule. Tō langa matai a ia ke he whahinga hua ki lalo he patanga whahinga hua tau ko loa tu whungasia ko tau whahinga hua whunua whusika me tau akau whahinga hua takatakai motu me whahinga hua whawhamatangi. Tō ngā hua e hukui ki pule tō liu mai lilifu ko e Samoana inu he hawhlaile whahitapu nei ko e ahong whumahua he mahina nei ha apilila. Tō mau e whahinga hua malolo sino ke e whakamalolo e tau puhalanga hua ke leweki ke he tau mui malolo sino he tau tangata he motu. Pihia e tā whakailoanga ni maua mai he whakatuwhono he whahitapu ka moale mo e tau manatu he ikipule he whahinga hua malolo sino. Ko ia ko lilifu ko Sonia Talangi. Pehe e ikipule mai longa e ia mo e whahinga hua malolo sino e tau manako he tau tangata he motu mai manako e ia ke whamawhana atu ke whalanaki ke he tau whakaholoanga he whahinga hua. Pesini he kaikanau whalua tau ngā hua ha kua toko ngā hoa e tau tangata ngā hua. Ko hong whamataha e tau nuosi ni ngā hua ke whae malolo sino he tau mga hone kai kua lata ke tokolonga atu e tau nuosi ke ngā hua ke he tau tūla whawhasi he tau ahosi. Kua mana ki e toko ua e tau nuosi fōu ke he hoko mai he motu ko tonga mō fisi he mahina fōu. Pehe lilifu ki pule ko Sonia Talangi, whiawhia fōki a ia ke whakawhilewe ia ke he uru whakatonu fōu. He whahinga hua malolo sino ko Miss Minerva Ikimau, mo i takita ki he tau e ke kafo ko Dr. Salesi a Kawala. Mātutaki mo e whaulu wala tala fōki mai he whahinga hua malolo sino. Ko e whahitapu kua male ne hoko mai taha pulotu mai he matakau SPC ko Margaret Leon ke ngā hua mo e matakau piupui ngā ngāo he whahinga hua malolo sino ke tahalanga e tau whakaholoanga piupui ngā ngāo mo e tau whakatokatokanga kua lata ke piupui e tau malolo sino e tau tangata he motu. Sipihia mo e tau tangata ngā hua ke he whahinga hua malolo sino. Talahau mai e whakailoanga koe tau ngā hua nei,
Ke langmatai atu ke he tau whakatokanga ngahua he whahi puipui ngahua mai longa e tau whakaholoanga he motu ha Niue. Ko e tau seanga nei, ko mahuinga ke he tau manghala I mua, ha kua whai tohi baua ki kua whakatoka ki ai e tau puhalanga hua mahino, ma whahinga hua malolo sino, ha Niue, whakapiritania ko Infection Prevention and Control Guidelines. Ke mahina ko mole ko mai ke whainga hua fufuang matangi mo Project Management Coordination Unit ko PMCU ke whalawhala whamitaki ke tau iki pule he whono ka peneta e whakaholoanga ne whakahingoa ko UNEP CIS Back 5 Project. Ne ko hanga hao ia ke he fufuang matangi he motu mo tau fufuanga tahi. Ko haia e tau whakailoanga whakamakutu ke he kalaimete mo e moana pihia mo tau puhala ke kehe. Ne ko mai ke moa tua I e tau whakailoanga ke tau mangaho tupu whakaofo. Kua watua e lo tolu ono ke he tau matakawi ne hahaia I e tau automated weather stations I liku mo vaipapahi I hikutawake. Ko mea ke tau whisanga hua he whahe fuafuanga matangi ke whakamama whakamahifi e mahuinga he tau matakawi nei mo tau whakaholoanga hua ne ko mea ke tau weather stations ke langamatai atu ke he tau puhala fuafua matangi mo tau seuse ke he tau takataka I motu mo puipuianga he tau malolo sino mo tau mamoui he tau tangata he motu. Kua watu whoki a lo tolu nei ke ono atu ke he tau matakawi ne toka e tau poe he tatahi po ke tau wave buoy I na makulu alofi mo halangi ngi I tamakautonga. La he mahuinga I tau stations nei kua fuaki langmatai ke fuafua whakamahifi e matangi mo kalaimete he motu. Sarai Mangawa, HPCN News. Koe whauru e tau ngahua lalahi mai he kautaha Downers, ko whakailoa mai he whahatapu ko male ke lata mai whahatapu nei. Ko liu matuta ki halau tūlu e tau matanga hua lalahi ke he male wakalele mai he aho nei a to hoko atu ke he aho tuloto he whahatapu nei. Pehe mai e ngutu wanga hau he matakau Downers ko Greg Smart kua ole atu ke he tau tangata ke mai longa e tau matanga hua nei. Kua ole atu whoki a Greg Smart ke lau tūlu e tau tangata hua ke he whahe transport, whahinga hua loloela mai whahinga hua fufang matangi ne whae whakaonga tau hala ke he male wakalele ke mai longa e tau wafi mamafa mo e tau tangata hua ke he male wakalele whae tapu nei. Kua whai punga hua a tā whoki ka whai tangata ko manako ngā hua ke he tau whakaoloanga nei ha Downers. Kumi atu ke he tau numela telefoni walu lima whahe waturu. Po ke meri la atu ke ia ko craig.smart@downer.go.nz. Tahe tau tangata whawhau sino ne whakamatapatu ai ke he muscle moi bone kua nofo mai ke he motu he mangaho nei. Moi ko kisia ke he whahitapu ka mole, ko mai ke aia ke whakahoko whauru e tau whakaholoanga whawhau sino hana ke he whauru a tau maanga he motu. Ko ia ne ko Jeremiah whaitala mai he manga ko tuapa, kua whakatutala PCN News mo ia he maama he ahoi neawhi. Behe mai a Jeremiah whaitala la he mahuing e puhala whawhau sino koe muscle and bone whakaperitania. Ka kano ha kua kisi e hokulo kua mea ke sino ke whawhau kua kehe mai he tau puhala ne whamahani ke whawhau ki ai. Hong furmali me tau hana kua ngahua mai whawhau ke tau whawhau sino nei. Kua mea ke Jeremiah ke whakahoko hana a tau whawhau sino ki tuapa tamakautanga a lofi mai whale tolo heaunga tokolunga. Kua kisi e tokolonga ne kua tolo atu ke tau whakaholanga nei. Kua mana ke Jeremiah ke liu whenonga ki New Zealand hafleile kai tau whakahoko hana whawhau sino whakahiko he aho tuloto a to liua ia ke whenonga mai ki he motu. Sarai Mangawa, HPCN News. Ko kisi ai ke he awhaiumu he whahitapu ka male e whiua laka biligi toa motu 9 sa whakamua ke lata mai tau a whiua from a wha. Kua whakahoko ai ke whanua male to a sea I ha kupu, toka wha e tau matakau ni kua whetoko mai aho wa putui ai e maanga ko tamawai awa, tuapa, a lofi mo ha kupu. Hanea Sarai Mangawa mai tau walatala ia. Kua kisia mai he tawhkailoanga he mtakau Niue toa motu rugby league ke mami niawhi. Kua takitaki he mtakau hatuapa e tau ola mai aho. Kua kautua lau tōru ke tau wheo osi mai tau mtakau ne toi. Mui mai a tamawaiawa mo arofi mai whakahikua ki a hakupu. Kua tau ola hanei hakupu nā kai whaiola ua whuruma ua ki a tamawaiawa. Tuapa hang whuruma one tau ola ono ki a lofi. A lofi hang whuruma vale tau ola ki hang whuruma ono ki a hakupu. Tamawaiawa hang furu ki hang whuruma ono ki a tuapa. A lofi one tau ola ki ua whuruma ono ki a tamawaiawa. Mo hakupu one ola ki he toru whuruma wha ki a tuapa.
Koe whioa whakamua hanei mai he toru, to whakahoko e whioa ke wāki he hawhaiumu he whāhi tapuka hau, a ho ua fulu he mahina nei ha pelila. Sarai Mangawa, Happy CN News. Ke he pongi whai umo kua male ne hoko mai taha tonga ko e cruise liner ki Niue, ne hai e ua se o tūlungu fūru e tau pāsese ki loto. Ne whaingoa ai e tonga ne ko Scenic Eclipse 2, mo e ko kisia atu ki he wā for Sir Robert he a whai umo kua male. Ko kisia tokalonga e tau tūlisi kua laka hui viko he taone, mo e ko kisia fōki whaulu e tau whakawhiawhia anga ko mai ke tau se ke whakawhilewe ia alo tūlu nei mai ke he motu. Hanei whaulu e tau wala tala ia. Kua whakatūtala PCA News me toko ua e tūlisi ko Elaine mo Ken Davey mai I Yorkshire, England, pehe mai e laua, lahi e whiawhia laua mai manaki ke o viko ke he motu ke he mangaho kuia kua whenonga mai a lautulu. Kua whakatūtala whoki a PCA News me te tangatanga hoa he tonga nei ko Richard Godwin mai I United Kingdom mo Eric Hamandish mai I Zimbabwe. Ko e whenonga whakamua halaua hanei ki Niue. Lahi e whiawhia laua ke ngā hoa he tonga mua atu ke whileweia mo e tō tangata fō mo e kisikisi atu ke he tau motu ke heke he lalolangi. Nei liu whenonga atu e tonga he awha iumu mo e whenonga atu ki tonga. Sige pēnā hatu tūlo tō wala tala tutupu ke lata ia moi a whiawhinei. Nono wha me munui ne polo sanso ni holo nei o mawehe atu tō li liu whileweia ke whahi tapuka hau.